Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Молимся о наступних інтенціях під час цієї святої мши. Волонтери парафіальної суполки Каритас просять у Пана Бога даров Духа Святого, здоров'я і опіки святого Юзефа для мужчин парафії. Просим благословення для нашого арцепископа Юзефа. Дякуємо Пану Богу за усі отримані ласки. Просим Божого благословення, ласку навертання, даров Духа Святого, опіки Матки Божої, заступництва Юзефа Святого і слуги Божого Фаб'яна для Маргарити з нагоди її 25-годдя. Божої ласки, опіки Матки Божої, Отця Фабіяна, здоров'я, даров Духа Святого для Анастасії Шейна з нагоди дня народження. Нехай Бог усемогутний дарить радістю життя вічного, померлих Збігнєва Маковського 3 роки після смерті, Юзефа, Леокадію, Йосифа Лісовських, Сергія Курила і всіх померлих сім'їв Лісовських і Лисих. Просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, волонтеру небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне, Отце народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які бяриш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які бяриш на себе грехи свету, прийми моление наше, які сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Всемогутный Боже, Ты отдал Своего Сына, Его наисвятейшую Мать, подверную опеку святого Юзефа. Праз Его заступництва учини, каб Твой костел нестомно клопотился про збавление свету.
Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання другої книги Самуэля. У тыя дні пан скіраваў да Натана наступныя словы: «Ідзі і скажы слузе майму Давіду, так кажа пан: калі ж скончацца твае дні, і ты спачнеш з бацькамі сваімі, тады я абуджу пасля цябе патомка твайго, які выйдзе з ілоння твайго, і ўмацую ягонае валадарства. Ён забудуе дом майму імені, а я умацую трон яго панавання навекі. Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам. І будзе непахісным дом твой, і валдарство тваё навекі перад абліччам маім, і трон твой будзе ўмацаваны навекі». Гэта Слово Божие. Яго потомство будет рывать вечно, Яго потомство будет рывать вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно, с поколения в поколение буду обвешать верность Твою устами моими. Бо сказал, навеки заснована буде милосердность, на небесах умацуешь верность свою. Яго потомство будет рывать вечно. Я заключил заповедь с выбранным моим, присягну Давиду слузе моему, навеки умацую потомство Твое, и трон Твой установлю с поколения в поколение. Яго потомство будет рывать вечно, ён будет кликать мяне, ты мой Отец, мой Бог и скала спаўлення майго. Навек заховаю для яго мою милосердность, и буде непохисным заповед мой з им. Яго потомство будет рывать вечно. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, абяцанне Абрагаму і потомству ягонаму, што ён будзе спадкаемцам яго, было дадзена не законам, але праз справядлівасць веры, а праз веру, каб яно было дарам ласкі, каб яно было пэўным для ўсяго потомства, не толькі для тых, хто абапіраецца на закон, але і для тых, хто трымаецца веры Абрагама, калі ёсць айцом усіх нас, як напісана: «Я паставіў у цябе айцом многіх народаў перад абліччам Бога, якому ён паверыў як таму, хто ажыўляе мёртвых і кліча да існавання тое, чаго не існуе. Абрагам, насуперак надзеі, паверыў з надзеяй, што стане айцом многіх народаў паводле сказанага. Такое будзе потомство тваё. Таму гэта і залічана яму як справядлівасць». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану. Хвала Тебе, Слово Божие,
Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. Якуб быў бацькам Юзафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. Такім было нараджэнне Езуса Христа пасля заручынаў маці ягонай Марыі і з Юзафам. Перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». Абудзіўшыся ад сну, Юзеф зрабіў, як загадаў яму анёл, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Цяці, калі ласка, дарагія браты і сёстры, мы прачыталі урывак з Евангелія святого, паводле святога Матвея, дзе мова ідзе пра святога Юзафа і пра яго адносіны, да Бога, можам так сказаць. Это вельмі важнае такое заўвага, бо тут менавіта адносіны да Бога. Яны мераюцца, адносіны да Бога, мераюцца адносінамі да другога чалавека. Нават у такой экстрэмальнай сітуацыі, у якой знаходзіўся святы Юзаф. Паважаныя, мы ведаем, што Христос, які быў таксама сынам Юзафа, паводле права, паводле закона, заснаваў свой касцёл. Христос заснаваў касцёл. Касцёл заснаваў, нарадзіў, можам сказаць, святое Пісанне. Не хто іншы, але касцёл. Чаму гэтая супольнасць, якую заснаваў Христос, яна з самага пачатку была паўсюднага касцёла. Касцёл быў адзін, паўсюдны, альбо каталіцкі, не можам так сказаць, але так яно называецца. Так было ад пачатку. Калі мы хочам даведацца пра гэта, звернемся да гісторыі, звернемся да пісанняў першых хрысціянаў, з першых вякоў хрысціянства, як усё гэта адбывалася, як першыя хрысціяне верылі ў Бога, як вызнавалі веру ў Езуса Христа і як слухалі Христа, што яны чынілі, якія былі ў іх взаемаадносіны, якія былі ўзаемаадносіны ў касцёле. Трэба чытаць пасланні, трэба чытаць пісанні першых хрысціянаў. Мы называем, ёсць, захавалася вельмі шмат літаратуры. Мы называем аўтараў гэтых літаратараў айцамі касцёла. Гэта вельмі важна. Чаму? Калі мы не пазнаём гэтага, мы пачынаем блудзіць. Блуд гэта не толькі ў сэнсе прелюбадзейства ці яшчэ што, бо гэта таксама шостая запаведь, она не адносіцца большасці чалавека да чалавеку ў сэнсе прелюбадзейства, а адносіцца, што чалавек прелюбадзействуе з другімі багамі, з другімі рэлігіямі. Тут таксама адносіцца ў гэтым, то есть ён заходзіць у цесную сувязь з другімі вызнаннямі, з другімі ўсему. То есть і тады пачынаецца з гэтага блуда нічога не народзіцца добрага, што тычыць веры чалавека, бо нараджаецца безвер'е, нараджаецца нэндза, і мы гэта вельмі бачым. Нездарма нашыя продкі гаварылі, нема горшай халеры, калі ў пасцелі две веры. Мы разумеем, хоць вера адна, але два светапогляда спатыкаюцца, і тады нараджаецца невядома што. І тады ў суме знікае вера, увогуле можа знікнуць. Гэты будзе на сваім, гэты будзе на сваім, і ў суме нічога не атрымоўваецца. Поэтому, паважаныя, это вельмі добра ведаць, што святое Пісанне, якое нарадзілася, якому даў пачатак касцёлу, это 4-5 стагоддзе, калі фармаваўся канон кнігаў святого Пісання, мы павінны вельмі добра, бо некаторыя скажуць,
Ось Святое Писание самое головное. Хорошо, Святое Писание самое головное, да, без сомнения. А кто дал початок Святому Писанию? Кто головнейший за Святое Писание? Костел, церква, костел, это одно і те саме. Який костел? Повсюдний, бо другого тоді не було, а повсюдний. Що це значить? Католицький. Поважані, можете, сьогодні вельми шмат людей, з якими зустрікаюся, говорять такі слова. А яка розниця? Один Бог. Розниця яка? Один Бог, а не ж два Бога. Один Бог. Але, поважані, костел-то у нас один, той, який заснував Христос, не два, не три. І питання завжди існує про збавлення чоловіка. Пан Єсус сказав Петру, апостолу: Петр, ти скала, на этой скалі я збудую костел мой. Не сказав Андрею, не сказав Симону, якщо не хочуть, приписую к собі. Якби люди не приписувалися, і до кого б не приписувалися, але Петр остається Петром, і по вірі, Петр, повіривши, узмацняє віри своїх братов, узмацняй ты, Петр, узмацняй веры своих братов, ты, Петр, апостол. Поэтому, чтоб нам не говорили, як бы нас там не переконували, какая розница, великая розница, питание чи збавлення есть там, завжди під питанням, а особливо збавлення, ну добре, як чоловік ще нечто виконує, а як просто так ось існує, як сьогодні я вже неодноразово говорю, прийдеш і такое почуття, що люди в огулі не розуміють, що Бог є, і не розуміють потреби сенсу вірити у Бога. Вони можуть обзивати себе там усілякими іменами, навіть святими, православними чи католиками, але ніколи не говорять, що вони християни, що вони вірять у Ісуса Христа, що вони виконують те, що каже Ісус Христос, нічого не виконують. Тобто абсолютний не атеїзм, бо атеїзм у себе основа атеизма, то, что ты ведаешь про Бога и отрекаешься сведомо от Бога. Тут сплошное гультайство, можем так сказать, гультайство духовное, это самое страшное, гультайство телесное это одно, але гультайство духовное это має велике значение. А так само згода з грахом нас, католиков, ми згаджаємося з грахами, які сьогодні чиняться. Поважані, коли Пан Бог прийшов, каб знищити Содому і Гомору, у Содомі знайшовся один чоловік, одна сім'я, яка зосталася вірною Пану Богу, яка не пішла по шляхам содомитів і жихарів Гомори, не пішла по этому шляху, вона зосталася. Сьогодні розмовляєш з віруючими, а що ж зробити? Ну ось живуть, як живуть. Те саме, ось так, і не розписані, і без шлюба живуть. Ну, зараз світ такий. Який світ? Що значить за таке виказування? Який світ зараз такий? Світ, який є, такий є. Але Христос зостається той самий. Мог би так само і Лот у Содомі сказав: ну уж усі такі, ну і ви, доченьки, будьте такі ж самі. Ну і ти, жонка, будь, і я буду такі самі, як содоміти. Буду такі самі, бо світ же ж увесь навокал такий. Що зробити? Вони ж усі такі. Ну, все такие, ну, все пойдут вешаться, мы пойдем вешаться, те еще что-нибудь. Поэтому, поважанные, мы мусим глянуть и на себе. Мы згаджаемся, чи споведаемся часами з гэтых грахов, что згаджаемся з грахом. А згаджение з грахом – это грех тяжкий для нас, бо я згаджаюся. Я мушу хоть раз сказать, я ж не повинен биться, драться з тими дітьми, які живуть, як умеють, як ми їх навчили, можемо так сказати. Ми, може, вчили, але не довчили в певну хвилину. Ось. Але, поважані, ми мусимо сказати їм, що, слухай, жити так нельга. Жити так нельга, ми не можемо згаджатися. І вона прийде: а де ви денетеся? Я ж ваша доченька, чи я ж ваш син, все одно ви мене приймете, а куди ви денетеся? Ну, подумавши так, ну, а куди ми денемося? Звісно, приймемо, але ж треба певні умови, каб, ну, ніяким чином грех не толерувати. А або ще таке, що прийдуть і живуть так, як уміють, живуть разом у батьків. Ну, так а де ж вони будуть жити? Ідіть, живіть, знімайте, як хочете так жити. Беззаконно,
то жывіце так, як жывіце, дзе хочаце. Гэта тут пытанне паставіць трэба ясна. То есть вось да беззаконня мы не можам адносіцца беззаконна з грахом. Мы як веруючыя, не толькі як людзі, але як веруючыя, перш за ўсё, калі мы хочам, каб нам прабачаныя былі правіны, не робім, не талеруем, то есть не паўтараем грахоў. Гэта вельмі важна. Паглядзіце сёння Юзаф. Чаму я схіляю? Паглядзіце Юзаф. Ён жа мог бы сказаць, там грэх, значыць, ага, Марыя, невядома, Дух Святы гаворыць там, трэба забіць. Трэба забіць Марыю. Але ён, будучы чалавекам справядлівы, пашоў супраць закона, каб захаваць жыццё чалавека. Каб захаваць жыццё чалавека. І сказаў, вось, як гэта я магу забіць? Есть запаведь Божа, не забівай, не забівай. А як я магу забіць чалавека? Я павінен нешта, конечно, паступіцца, это жыццё. І запаведь Божа не забівай, гэта важнейшае. Таксама, бывае такое, што станецца з чалавекам, асобна з дзяўчынай, і начинаецца дыскусія пра аборт. Рабіць, не рабіць аборт, гэта, не гэта. Кажа, што можа быць дыскусія на гэту тэму. Што вам важнейшае? Жыццё чалавека важнейшае. Так, грэх трэба паспавядаць, але жыццё чалавека тут вельмі важнае. Жыццё ненароджанага чалавека вельмі важнае. І як тут таксама жыццё было вельмі важнае. То есть мы павінны нашыя разуменні і нашыя ценнасці, есть ценнасці па Божых запаведзяў, а есть ценнасці па людскіх нейкіх такіх недарэчнасцяў, ці яшчэ людскіх нейкіх предрасудкаў, як кажуць. Гэта тут пытанне мы павінны раз'ясніць. І бачым, анёл, Бог дапамагае чалавеку, які стараецца выконваць Божае прыказанне. Заўсёды дапамагае. Паглядзіце да Юзафа. Прыйшоў анёл і гаворыць, не бойся, возьми. Бог уваходзіць у гісторыю. Гэта не толькі сталася. Мы ўсе думаем часамі, а што ж будзе, калі мы паступім справядліва, што з намі будзе, а будзе не так, а будзе так, а будзе гэта. Бог дапаможа заўсёды справядліваму. Калі мы чытаем і псальмы, калі мы чытаем пісанні, там вельмі ясна, кніга мудрасці, заўсёды ясна напісана пра людзей, якія стараюцца захаваць Божыя прыказанні. Дарагія браты і сёстры, стараюцца. Так і бачым, святы Юзаф самым справядлівым, абудзіўшыся, узяў. І бачым, што сталася. Сапраўды, вось гэты ўчынак святога Юзафа, але таксама ўчынак найсвяцейшай панны Марыі, хоць ён не заўсёды згаджаўся з чалавечым судом альбо чалавечым такім разуменнем, але паслухалі Бога у гэтую хвіліну. Бог праз цішыну, праз паслухмянасць гэтых людзей уваходзіць у свет і прыносіць сваё збаўленне. І дае пэўныя, у пэўным сэнсе нанова глянуць на Божий закон, на адносіны нашыя, дарагія браты і сёстры, на адносіны нашыя да веры нашай, адносіны нашыя да Хрыста, адносіны нашыя да другога чалавека. Гэтыя адносіны павінны заўсёды, мы павінны дбаць пра гэта ўсё, клапаціцца пра тое, каб грэх не панаваў над намі, каб Божае прыказанне заўсёды стала на першым месцы. Нехай Пан Бог нам у гэтым благаслаўляе, гэта вельмі добра. І заўсёды сцеражэ, няхай Матка Найсвяцейшая ахоўвае нашыя сем'і асаблівым чынам ад навалу граху, і нас самых ахоўвае ад навалу граху і сцеражэ нас. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей,
и для нашего избавления зашел с неба и уселился от Духа Святого, Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворучается, и снова придя в хвале, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походит, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков. Веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных і життя вічного в будучому світі. Амінь. Святкуючи урочистість святого Юзефа, обранника Найсвятейшої Панни Марії, який служив Христу і Його Матці, а сьогодні умацовує костьол і бараняє його своїм заступництвом, молимося до Бога, Отця Всемогутнього. Молимся за Христовий костьол, каб святий Юзеф умацовував його у покорному служенні усім людям. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отця, каб ён скіроўваў людские сердца на шлях правды и любови. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу парафію, каб праз заступництва святого Юзефа жыццё яе вернікаў задзейнічала рэлігійнай аднове ў нашай айчыне і ва ўсім касцёле. Тебе просим. Молимся за хрысціянскія сям'і, каб захаванне Божага закону было для іх крыніцу шчасця і спакою. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за ўсіх, каго Бог паклікаў да вечнасці, каб праз заступніцтва святого Юзефа яны маглі сузіраць Хрыста ў вечнай хвале. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб, наследуючы святого Юзефа, мы сваёй працай умелі праслаўляць Бога. Тебе просим. Вечны адпачынак прашу для Збігнека Макоўскага, Юзефа Леакадзі Йосифа Лісоўскіх, Сергея Курыла, ўсіх памерлых сям'ёў Лісоўскіх і Лысых. Тебе просім. Божої ласки, опеки Матки Божої і Айца Фабіяна, даров Божих і Духа Святого для Анастасії Шейна з нагоди дня народження. Тебе просім. Вислухай нас, Пане. Дякуємо Богу за всі отримані ласки. Просимо Божого благословення і ласки навертання для Маргарити з нагоди її 25-годі. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Волонтери парафіальної суполки Каритас просять у Пана Бога даров Духа Святого здоров'я, опеки Святого Юзефа для мужчин парафії. І молимося за нашого арцибіскупа Юзефа. Тебе просимо. Про заступництво святого Юзефа молюся так само за всіх наших ахвірадавців. Прошу Божого збавлення для їх і опеки, особливо святого Юзефа. Во всіх наших справах парафіальних, за наші сім'ї молюся, во всіх справах сімейних, во всіх клопотах, як ми закликали заступництво святого Юзефа. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Святло Духа Святого и опеки святого Юзефа над теми людьми, от кого залежит спинение воинов. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу так само Божьей ласки, опеки святого Юзефа над людьми, несправедливо покрывженными, несправедливо осудженными. Тебе просим. Всемогутний вечний Боже, Ти доручив святому Юзефу клопот об святой сім'ї. Вислухай наші молитви ученика про його заступництво.
Усё чалавецтва жыло ў спакоі і атрымала Тваё благаслаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце. Ламай той хліб життя, Збавитель нам, як ти ламав колись твоїм сябрам, що істина в тобі познали ми, нас наближай к себе, ты хлеб живый. Благослови Христос собраных тут, как будто возрастал зволеный люд. Земное не пригни ярмом своим, калином будешь ты усё во всім. Ты спаси хлеб життя для нас, ратує моц Твоя во всякий час. Дай нам примать Тебе и жить с Тобой, и научить Тебе любить всей душой. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу я ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже наш Ойче, святий Юзеф Адана із любов'ю служив Твоєму Сину, народженому з Панни Марії. Учини, каб ми по Його прикладу з чистим серцем служили при Твоїм алтарі, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серці. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойче, всемагутны вечны Божа, і каб мы складалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе, праслаўлялі, адзначаючы ўрачыстасць святога Юзафа. Ты гэтага справядлівага чалавека даў Багародзіцы Паннікі і абранніка, і як вернага і мудрага слугу зрабіў галавою святой сям'і, каб ён атуліў бацькоўскаю апекаю зачатага Духа Святога Твайго адзінароднага Сына Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы,
благословив, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсці, і чакаючага другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Маріяй, са святым Юзефам і абраннікам, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми арханёлами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, святым Казимиром и благословленным майцом нашим Фабияном, и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего пояднания принясе всему свету супокой и избавление. Будь ласкав мацаваць у вере, любові касцёл Твой, які пілігримує на землі со слугой Твоїм папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбу в этой семье, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом з ими завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свету всякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а не избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя звавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство
апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Впрочем, не зважая на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яке живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, подари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные, на вечеру ягоную, Пані, я не вартий, а ти увайшов. Але скажи. Чудо не ходить. Стань на месте. А пошел.
Ласкавый Ойче, на урочистость святого Юзефа ты собрал семью твоих верных вокол своего алтара и умацовал харистичным хлебом. Отуляй нас завсёды Твоей яйцовской опекой и повеличу нас дары Твоей ласки праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні. Будь з нами обороною пред спокусом. и пастах Злого Духа, покорно просим. просим. Нехай Яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Пан з вами. І з Духом И хай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Помияни наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Помияни наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Помияни наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія пабожным євангельським життям і адданим служенням поширали сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слово Твоё і удзяляючы святыя сакраменты. А дары ласка і хвалы алтара слугу Твайго айца Фібіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа Пана нашага. Амен.